تعمل ايه يا ابو ادم؟ تعمل ايه يا ابو ادم؟ ابو ادم بقى يأمر لنا العشاء هون. ايه ده 5 ترغيفه بس؟ البوتاجاز دون اصلا كله رده، والله العظيم كل ما اجي امسحه الاقي الرده جت عليه. ايه ده اللي على الطرف دي؟ يلا يا ابو ادم كلاكيت تاني مره. الرنجة عجبتنا امبارح، تحفه تحفه تحفه. دلوقتي هنقص شريط. ودلوقتي ابو ادم هيقص الشيف، ابو ادم هيقص لنا الشريط. يلا يا ابو ادم. استنى على النبي، شفتم؟ والله العظيم جميله. طبعا ايوه الكبيره دي تستاهل بقى. انا ممكن كله تستاهل بقك يا ابو ادم. نزله، انا كنا جايبين 2 كيلو امبارح. بصراحه عجبتني والله العظيم، بتتاكل حاف كده. دلع وجميل. يلا يا ابو ادم افتحها بس كده. ابو ادهم بقى بيقص لنا الشريط. بتقص ايه ده الشريط؟ الشريط الداخلي. هو قص الشريط الخارجي. البطروخ بقى المخرز معانا اهو. شفتوا الجمال؟ اللهم صل على النبي. والله العظيم من طعمتها امبارح. ادهم قال لي تعالي ما اجيب لك صندوق كمان. اصل انا بعشق اقلب ابو ادم. 100 100 والله. دلعه. ايه رايك يا ابو ادم؟ ربنا يخليك لنا يا ابو ادهم وتسلم ما جايبك يا رب. قال لنا والله العظيم تعالوا بقى طالما عجبتك يا ام ادهم تعالي. قال لي طالما عجبتك تعالي ما اجيب لك صندوق بقى. البطروخ اهو يا حبايب قلبي. البطروخ اهو يا حبايب. ده بقى البطروخ المخرز، بس على فكره البطروخ مش مخرز قوي، يعني بطروخ ناعم شويه اهو. بسلكها بس من المصاريف. ده طبعا البطروخ المخرز اهو يا حبايبي. على فكره ده الاضاءه مش حلوه كمان. بصوا بصوا، والله العظيم زبده. قال لي تعالي ما اجيب لك صندوق بقى يا ام ادم طالما عجبتك كده. اللهم صل على النبي. انا ساعات والله العظيم ما بيعجبنا الطبيخ، ساعات ما بيعجبناش الطبيخ. بقول اطلع رنجايه حاجه بتبقى دلع كده. والساعه يا بوس بقول حته رنجايه كده، حته سردينايه. فاكرين البساريه اللي انا كنت عملتها؟ انا جايبه 2 كيلو وعجبتني. فقال لي طب تعالي ما اجيب لك صندوق كمان بقى. هو الصندوق 5 كيلو اصلا، يعني الصندوق ده والكيلو يا حبايب قلبي واقفه فيه ب 125 جنيه. الرنجة دي يا حبايبي عند ابو السعيد اللي في سوق متغمر، سوق الخضار بتاع متغمر بتاعنا. ابو السعيد بتاع دواجن، بتاع فراخ وبط وارانب وحمام وسمان وكل حاجه، لحمه وكبده، يعني كل حاجه شغال فيها. ربنا يبارك فيه ويوسع رزقه يا رب، هو وابو روان. اللهم صل على النبي. فجايب بقى الرنجه بقى كمان عجبتني امبارح. فابو ادم بقى قال لي تعالى منزل اجيب لك صندوق بقى كمان. ده طبعا الصندوق مش ما بيتاكلش مره واحده، بنسيبه في التلاجة عندنا. كل ما الواحده يبقى ريقها دلعان كده ولا ايه يا ابو